Agwati mbaru ba kithomo kia na barabara na mawathe nikyo special education iberete athomi kuthomera muno mantu za kuritana na babane onto kwina mwanya ne onto ngugi jete kuona bakumirita mwankira na ndi chukuru iria china na bena mawathe arimo bari bathomithia arito baba inge kumania na wagibu abo na chiari barabara na ana bena mawathe ne boretwe kwigika na bao ne kenda bakinyaniria iroto biao. Atongeria ba Kithomo Kia Mwanya barombete arito baba ingi ochumeria kuthomera uritani bwa na thirikari ni ochumaneria kuandika baraba thomete na bateandiki berene ana batatura kuome lakini onto bakiatho yakege utuma anto bakeya bakona bora gukarwa ibo baikia skuru na maskuru yetu yatiganetie arimo bara bakuritana na bara bena special needs nete onto ya special needs autism o mwarimu abati kwethera na mwana kwena eya mentally challenge mwarimu mwe abati kwethera nao ana batano lakini urethera kirasine mwarimu enana inye 15 koita kuonania arimo totegani buru akiaria Frisha Nyota kuma chukuru e Mauritania Kithomo Kia Mwanya Kenya School of Special Education turekeni kwathura ana turekeni kuga mwana ona komba ono abati gweta skuru ate onge no ontote bya kugwata tureke omuikia skuru reke ito muikia skuru nikenda komba kugwata na twamuikia atia ikwagirete abitherwe era tweta education assessment kana weta kwa elua kemanto akithomo nikenda bakamenya isukuru ereko mwana o omba guikwa na nereko omba kuona utethio bura bwagirete na reke imbwire egitare kwa elia ate mwana ni ate akubithia kimathomo kethera na kuandika kethera na kuomba kuthoma bila to kwa ile tolealia ni ate mwana omba kubithia na nio euto kwa elia kinyao tore twere hema center kato kwenda kwa elia ate na ate bonge mwana omba kuthithia tibeiki kuthoma na kuandika aka ya kwethera mwana no ete skuru akomba kuthia talaini egitarera e bankine kana akomba inyaguitia ngare egitarera etete kiwi kithomo kenene na rekeni turete ana moto baritemechie beye machukuru nikenda bakomba koritana bwega nikenda baka ana bena weregero egitare muthia tumenyeni imwana we moyo teo kento gekwete imuntu we moyo. Caroline Newton okuma UK yuraina mwana na wathe na ithaira iritanirete kweya no tethio kiriana ya ba Kenya na rerete mwana wawe boya buruna na iregeri korana mwaka uyu. My youngest born was born with disabilities. So in England, I know what it's like to be at home with a child, and I know the importance of encouragement, that our mothers, they need to be encouraged because it's a difficult job. Mubangania wa ikundi biantu ba mawathe tiganiwe Samson Mireti na rombete ya Kenya kinyaboko biontubo. Kana kaunya tukuonwa ko mwana wina disability lakini amenyeri na kurana na kwena kurana mwaka yu kwa bwata twana twetu twina disability tukamenyerwa tukaomba kuimenyera tukaomba wita twana tuo kenda twana tuo tuyo batethia bakura kwina na betu baingi bara vaiript kana bawati kinya bageta twana twenda achiari baraba ina twana tu bakarwe boya mwana utwero na kurana ari urana na mulemavu ungi kwithiro na lemavu tikwithiro tikumba bura muntu kawaida tikumba ana bau betu no tubamenyere tubakarie na baombe wita family na njirera yagirite no ntuka untu buonthe bwambira kia kubangwa barete ya baikunguira ntuku emetetho ya ana baitue 12 kuma tigania westi barabatirima nao mwake nduba taombo tirima na miake lemethuru no ntubwa mpange corona lemavu ndene ya tigania westi ngirithano nusu ya boy twana na twana tu aciari ba tube na twana tungi aciari bu bakare othetherwa tukareto kende na AMERU community kwa kwethera bwibo bweya sente emenyero thirikari senta iyambe kusprendwa wondi ne chietu etuo kerema na arana baba utamaniretie kimenya irana ba mawathe ntuko yonthe na kwatia rikanya kaweta kurita ngwe kenda bomba kurerana bange na gutina marei kwithara kwina kiaras ba bamenyera na itwithara twina daktari wako bathithiria physiotherapy exercises na barikia kuthitherua batiraragaja bethora bakija rukire bakana kuma mathaja ogoro kuma thaa 10 otherwise challenges iria twithara twina cia Rehema Center
itwe na shortage ya building kenda tumba support ya na baura kwagirite itukwenda waka activity room iri already tubati kwithwa tuthithitie lakini no tubwa shortage ya mbecha tutiumbite gwaka itukwenda gwaka dormitory ingi igiri ni kenda tumba kumenyerana bakenda twithwa twina boarding facility yao. Nkiripotera WARIMU TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.